turashimira umushumba na madame n'abana babo. Turashimira abapastori bose bitorero bakorana nawe, abadamu banyu n'abana banyu. Turashimira abakozi b'Imana bari aha mwese n'abakora muri department y'itorero rya Fasukwe. Muri abantu bese, muri n'intwari, muri n'abanyabwenge, muri n'imfura. Nimugira mutya. Ni mwiza, mwiza, yego we. Ngwino utangire gukora imirimo y'Abana. Ubwiza bwawe bukomeze buganze kuko ari we gisubizo muri byose. Balita sikasila pa. Turongera dushimire abadukurikiranye mwese gutanga umwanya wanyu data zanyu kugira ngo mukurikirane amateraniro muri intwari. Mureke dukomere Imana amashyi kuri abo bantu bose. Dushimire inzego za government abari hano namwe turabashimira. Imana ya Isiraheli ibagirire neza. Abatanzi nitwa Matayo Tamahizi Muhoza. Nagira umugisha n'Imana ndamu n'umwe abana ni barindwi. Imana yatugiriye neza. Umushumba w'itorero Holy Spirit Fire Church Uganda. Uriya mwabonye nahagurukije, wenda hari abantu batamuzi, niyongera haguruke Fidelis mama nimirira ko ndagira ngo munamubone ni munahura nawe mumuramutse. Uriya turavukana nkurikira irya gatandatu. No muhanzi, no muririmbyi, ahimba Ikigande, ahimba Icyongereza, ahimba Igiswahili, ahimba Ikinyarwanda, kandi numuvuga butumwa. Ariko twajanye nawe muri rugendo kugira ngo abanze yige, abone ukuntu mbagarara ku gatuti, abone ukuntu ufungura password ya introduction, nukuntu ushimira abantu, nuko fata ijambo development zose na conclusion. Ubwo rero n'umunyeshuri kuko naramubwira ngo ndaho uzagera utagize ngo kwigisha. Wewe rero komeza ukurikire, nimumubona barakoze niyicare, kandi n'umuririmbyi bamuheze microphone yicare hariya nihaza indirimba backing kuko nawe takomezaga kwicara kandi twasha. Okay, madame twavuganye navuga ngo mbaramutse mwese itorero none mwakiriyona. Bishop wakoze kutwigisha kandi zinyigisho zirakenewe. Uzikomeze kandi uzitsindagire cyane. Kuna kitu malezi na makuzi. Unapokosa malezi makuzi ya utapata. Uburere iyo ububuze ndubone imikurire myiza. Wagize neza. Ngombwa biza bitambukaho bipangwe bikorwe. Natwe turabikora kandi niko kweza. Ubundi tudatinze cyane nabazaniye topike ivuga ngo i Heburoni haracyari gakondo yawe. Hebroni kungali uliti wako. Umuntu uzi gusoma igitabo cya Yeshuwa 14 umurongo wa 13 kugeza kwa 15 nayo sura ya nyuma yo muri ico gitabo cya Yeshuwa. Yeshuwa 14 13 tugeze ku 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yoshuwa aha Kalebu mwene Yefuni umugisha, maze amuha umusozi witwa Hebroni, umuriro w'Imana, ngo habe gakondo ye. Nicyo cyatumye
i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune imbaraga z'Imana w'umukenazi nuko na bugingo n'ubu komeza kuko yomatanye n'Uwiteka Imana ya Isiraheli rwose imbaraga z'Imana kandi i Heburoni kera hitwaga Kiriyataruba yego Arubu uwo yari umuntu wo mu Banaki ukomeye yego kuruta abandi nuko igihugu gihabwa ihumure. Amen. basabe kuko muri abantu beza ndamukiriza abantu babiri mwicaranye ubabwire ngo tuza umutima wawe i Heburoni haracarimo gakondo ya sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo anazijua hitaji zote ninazo. Inkingi zitanu Kalebu yakoresheje kugira ngo abone Heburoni. Mbere yuko zitangira reka nongere mbegeranye muri aka kana. Maua yote anayavika na ndege wote wanga wanapokea wino mana we chakula chao pasipo yo kwezi mani chubero ninjire mu ijambo. Hallelujah. Inkingi ya mbere nuko Kalebu yahishuriwe umugisha Imana yahaye Isiraheli nicho yabavuzeho. Nguzo ya kwanza kwa sababu Kalebu alifunuliwa baraka ambayo Mungu amebariki Israeli na neno aliloongea juu ya Israeli. Nta kintu cyiza ko guhishurirwa ikizi Imana yakoreye umuntu. Ndasenga uyu mugoroba w'uyu munsi wa none tunga guhishurirwa umenye icyo Imana yavuze ku muntu cyangwa se ku gihugu cyangwa se kuba kubanjirije mu murimo. Nuhishurirwa icyo kintu utafika mbali. Kalebu ngo areba pase areba avuye aravuga ngo ndashi Imana yatuvuzeho ariko ubwo mpishuri waba kuko Imana yabavuzeho takindi ngiye kubakurikira. Iyo ni yambe. Reka nkubwire ngo hishurirwa. Nubona umuntu akurusha gucuruza mwegere aguheze password y'uburyo wacuruza uzagera kure. Nubona umuntu akurusha mathematics mwegere akwigisha kuko niwe wabibanjirije. Mwalimu kama mchungaji ametufundisha mukaribie hari chuzi hari nicho tarame. Yo ni inkingi ya mbere. Kare baravuga ngo Imana yavuze kuri aba bagabo sinkigumya hani wacu reka mbakurikire. Tangazo maua yote anayavika na ndege wote wanga wanapokea wino kali chakula chao yoyo mwira we nashaya. Inkingi ya kabiri yabonye kapasite y'abantu izigara ahantu bakaba mwibagirwa ariko aravuga ngo hari utoni ibagirwa ashinga inkingi yo komatana n'Imana. Ndamukiriza abantu babiri umubwire ngo shinga inkingi yo komatana n'Imana. Iryo ndaritsindagira wo matanye n'abantu bagutamuzira ndetse urabasanga bavuga yandi magambo ndetse kudashaka kuzamuka barabivuga ariko hari umugabo ni wo matana nawe nibavuga mu gitondo izakuzamura nibavuga ku manywa izakuzamura nibavuga biherereye izakuzamura ntizakangwa ngo bavuze kuko wayishuriwe iki gushinga inkingi yo komatana n'Imana. Ndasenze uyu mugoroba w'uyu munsi wa none abantu bafite kapasite yabo ariko omatana nande n'Imana. Reka tange haleluya. Nimuzamura ibiganza. Haleluya.
yo ni inkingi ya kabiri. Inkingi ya gatatu, amaze kumenya ko yagiriwe icyizere cyo kuja gutata muri mind ye no mu mivugire ye, ngo azanamo inkingi yo guhumuriza abantu. Akanwa kacu sako kuvuga nabi, n'umuntu uri mu kugenda uvuga abandi nabi, level yawe ni hikiri. Ariko abazi kubana n'abandi neza amahoro baza bashigikira abandi. Nimba utashigikira, ariko ijuru rizazana bashigikira. Nudashigikira bishopo, ijuru rizazana bazamushigikira. Gusa tangaje uyu mugoroba, akanwa kawe kari mu kuvuga gute? Ururimi, ururimi, ururimi nakandu gatoya arakomeye kurusha amabuye. Ayi kugururimi tubona umugisha, kugururimi tubona umuvumo. Inda nasa nimuzamure ibikaza byayo. Haleluya, sama. Uri kuvuga wagabanyisha amagambo, punguza maneno. Imana ndiyakuremeye akanwa ko kuvuga abana, kwari umushinga wo kuvuga neza. Ubwo ururimi tubona umugisha, ururimi tubona umugisha. Inda ururimi ba ayayaya. Ndatanga haleluya zitatu zikugarure utangire kuvuga neza. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, 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 haleluya. sema ya. Nimba warananiwe kuvuga kubw'akanwa, vuga kubw'imirimo. Umudamu witwa Tobita wakoze umushinga ngo akora imirimo ngo munsi wo gupfa. None abantu ngo bafata umuhanda baravuga mu Kigali bango Tabita tagenda kufa, nayo wari we yakoze tagenda hata kuko hari ibyo yakoze. Nunanigwa kuongea vizuri hapa, lakini usishindwe kutumika. Kubwo ururimi Tuhabwe umugisha. ya tubonu rinda neza ururimi uko nigo ayiwe. Munemerera abakira ahangaha tuzamura ibiganza dutange hejuru y'iri jambo gusa kuko ryaje kubwawe. Haleluya, haleluya, sema ya. Tangazo la neno participe pas imirimo. Nico cyatumye umugabo witwa Hezekiya yigeze kubona urwandiko Senakeribu azanye, aravuga ngo peti usitaongea na yeye level yiwe kwanza yakoze address yo kuvuga ngo yandikiye Imana, yandikira na Hezekiya. Ubwo yakoze kuma reka naje fungure password yamaza abwira Imana ngo Mana ibaruwa ya Senakeribu yanditse urwandiko nguru yavuze ngo wewe natwe aratujana amateka. Sasa 2 ugumiyo, ariko wibuke kuko hari ibyo nakoze. Ndaguhumurije, reka kuvuga nabi, kora ibikorwa bizavuguriho n'igihe utariho. Nitwa Matayo, ndabizi, narabibona. Nta muntu uzukora neza ineza ngo ibore, ni ifumbire. Utotangira ifaranga gususa bishiramo imbaraga. Hindukira na mwene wanyu umubwire ngo kora, nimba kuvuga neza kwa kunaniye, kora neza nanone. Ubwo ururimi tuhabwe umugisha. Koma amashi, koma amashi. Ururimi tubona umuvumo. Inda neza ururimi rwawe. Kuko Imana iramanutse ndayumvise. ururimi Yegosha ururimi nakantu gatoya nyamara amagambo yago arakomeye kurusha amabuye. Kubwo ururimi kubwo umugisha. Ururimi tubona umuvumo.
icyo wakoze uzi ukibutsa imana, imana igatuma igutabara isi itarakora. Imana ngo ihita ituma umuhanuzi Yesaya uramubwira ngo ugende ubwire Hezekiya ngo natuze. Ibyo yakoze hari aho byanditswe. Ijambo rya mbere, akanwa kawe kavuge neza. Number 2, vuduka mu gukora neza. Ubwo butunzi n'ubukomeza buzagushorerana nawe kuzageza impanda y'Imana ivuze. Hari umuntu ufashijwe nakomera Imana amashimeshi. Aramubwira ngo serekare ngo wumvise utuzongera kumumva kandi nanje ndahanuye uyu mugoroba kubwo kuvuga neza umaze imisi uvuga neza n'ibikorwa umaze imisi ukora ndahanuye uyu mugoroba icyari kikigoye nka serekare tuzongera kukibona kandi. Inkingi ya kane de la cité passée partir le devant. Kingi ya kane umuriro uratse kandi. Ngwino mana, ngwino mwami ubuzima bwanjye umbemo ndakwemereye. Iya kane ngo yamenye guha agaciro icyo Imana yamuvuzeho. Kupasa amani kenye Mungu aliongeaka kwa maisha yake. Abantu baguha agaciro bikarangira, ariko nutimenya ngo umenye n'icyo Imana yakuvuzeho. Amasezerano mwaririmbye mugitangira hano za ndirimbo zose. Amasezerano y'Imana ntahinduka nubwo yatinda azasohora Reka nkubwire, sikiliza, imenye, biha agaciro, bivomere, bisengere, birarire ku ijoro, bitaramire, kora kwiyiriza, gira ibintu bimwe usiga zo kuvangira mu masezerano. Izivuga yaravuze kuri Isiraheli, iravuga ngo Mose uzinjira muri Kanani, ntiyayinjiyemo, abandi nibo bayinjiyemo. Nturuta Mose, yari umuhungu wavuganye n'Imana muri preza, avugana nayo muri pase. Wewe tumuruta, ariko ndiyinjiye muri Kanani kandi ari wowe wahawe iki? Wahawe inkoni. Nukusenga kare baravuga ngo ngomba guha agaciro. Nutaha agaciro iby'Imana nta muntu uzabiguhera agaciro. Mbesubiyemo akazi ukora nutaga agaciro nta muntu wagize neza. Ugomba kuvuga kugira ngo n'abandi bateraningirwa bagomba kumenya ko hari agaciro, bahavuga iby'agaciro. Sawa, ni amina. Menya agaciro k'ikintu, nutabimenya ngo uhabere amaso bataribisha, ni lazima uwe macho. Aravuga ngo yamvuzeho ivugana n'umugaragu wayo Mose, reka mba agaciro k'ikintu, ngo arakizirikana, ngo akibika mu mubiko bwo mu muti. Umefunzwa mengi na Roho wa Bwana, Ewe mwanadamu simama imara. Yeme ndanezerewe n'ukuri kw'Imana, ndanezerewe cyane. Iya gaciro iby'Imana zabaki nimutegereje ngo hari umuntu uzaha agaciro abantu ntibatinya, ariko abantu abantu ubu ariko abantu ubu ntibatinya. Bakubarira mu bisekuruza, bakukurebera aho wavukiye, bakavuga ko utizemeshe, habe n'ubwo wona yiga abantu ayiwawa yo abantu agira bavuga kare baravuga ngo abantu nashoranye nabo dore ukuntu bagenda maze komatana n'Imana, ariko ngomba gushinga inkingi yo kumenya icyo Imana yavuzeho. Ndasenze uyu mugoroba ntibibagirwe ibyo Imana yakuvuzeho. Wa mukobwa uri aha ngaha, wa muhungu uri aha ngaha, wa mugabo uri aha ngaha, yumve ntimwibagirwe ibyo Imana yabavuzeho. Nicyo gituma uzubona mbwiriza kavuduka, nkabwiriza nk'umuntu utazusura kubwiriza. Hari ubu nimara imyaka nimba ari gute ko numva ibintu bizatangiye kukugenda bimanuka, ariko ubundi kumva kandi hamanutse ikintu cy'umwuka bigatuma nihuta. Ejo bundi umugabo umwe yarambwiye ati uzagerageza uza witonda kugira ngo twandike. Ndagira ngo nagaragaje kwitonda. Nimukomere Imana amashimeshi.
muri byituza kare ora umugabo isi n'imbaga nyinshi y'abatuye isi tiri mu kumenya ibyo Imana yabavuze. Imana tuyibonera mu babyeyi, tukayibonera mu bagutureninga, kuko uwitwa Samuel iyo ataje kumenya agaciro ko gusigwa hari ishiro kwa ntaba yarageze kure, ariko amaze kumenya kuko Imana nyina yasenze amenya ko gaciro ngo arangize naye akanyenyeke. Hari indirimbo twagaza turimbi wacu muri Kongo imurenge mu bivumbi yakora vuga ajishushaye huyo ndiye atakwezwa najikwezaye huyo ndiye atakayeshushwa anayependa kuwa mkuu katikati yenu nawe mtumwa wa wengine nayependa kuwa mkuu katikati yenu nawe mtumwa wa wengine. Nagiraga bashiki banje bazi kuririmba barashatswe iyabaga hari gukunda umuntu yagaza yitiramo abantu yewe muza mushaka none tube kuku tube muri ariko bagaza baririmba none bagiye mu ngo zabo kuririmba kuraraga sezo y'umuntu menye icyo Imana yavuganye nawe bwire tumenye icyo Imana yavuganye natwe. Ndamukiriza umuntu ugira nkomeze iyindi nkingi mubwire ngo menye icyo Imana yavuganye nawe. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Anayependa kuwa mkuu katikati yenu nawe mtumwa wa wengine anayependa kuwa mkuu katikati yenu nawe mtumwa wa wengine maana ufalme wa mbinguni wao watoto na wale wajika yo beba msalaba ya mega zake Mungu na zambi na damu. Ikingi ya gatanu Kalebu mwene Yefune yashinze ngo aheza agaciro uwamubanjirije n'uwahawe ingoni Yoshua. Yoshua amaze guraza abandi bose za gakondo. Kalebu mwene Yefune warasiga ngo ariko ndiyagumuka ngo agenda akishije bugufi aramubwira ngo muze kumbuka ibuka Imana yavuganye natwe turi mu butayu muri Kadoshi Barune. Wibuka kuko mubahumurije abantu imitima ndimo, kandi wibuka kuko mu bantu bahawe amakuru kuko imitima y'abanaki n'abanyakanani yahiye ubwoba twari kumwe nawe. None muzewe unibagiwe gute? Yeshua arebe burasirazuba yarahatanze, mu majyaruguru yarahatanze, mu majepfo yarahatanze, hasigaye agace kamwe kari mu Banaki i Heburoni. Kandi Heburoni uko Kalebu afite urukananda rw'abana. Reka nkubwire nutimenya nutomatana n'Imana nutaha agaciro bakubanjirije i Heburoni harahari, ariko password yo kuhanesha no gukubita Abanaki hari ijambo y'uwakubanjirije. Muryumvise ariko ndaryumvise Imana. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira ngo arangize aramubwira ngo genda enenda na kubariki wende katika mulima wa Horebu na kubariki. Aramubwira ngo nguhaye umugisha kanwa kumenya. Iyo ni introduction ndayirangisha giye kwinjira sasa sambura ibintu marazarangiza. Mukomere Imana amashimeshi.
kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana ulitokana mama yake Ana. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe. Mama Ana ya ampe mtoto. Unemera duhazima n'icubahiro nijire mu magambo numvise amanutse. Haleluya ngo arangize amaze kubona uwo mugisha ngo ariko aramubwira ngo umenye n'umugisha wampaye zambaraga natangijanyije nazo nubu nari mfite 45 ariko mfite 85. Rega ngubwire uko abantu bakubona kudashoboye ariko we nuzirikana ko matana n'Imana ukamenya icyo Imana yakuvuze. Ndakurahiriye nubwo abantu batakubona Imana izakubona. Zirikana ko matana n'Imana abantu bo bagira capacity yabo, bagira nuko bareba, bagira nuko bavuga, ariko ni wo matana n'Imana. Ikinacho haruko kibangamiye professeur bose sibamo, walimu wote si wamoja. Numvise kera ibintu bizamutse umbwira ngo bya bintu bitanu wona bisize hari ikindi aho ushakaho ariko ijoro ryamanutse. Nemubwira muri sirama gasimba sha Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Ni wo matana n'Imana izagukorera ibintu bitatu. Nimuheze Imana icubahiro, nimuzamure cyane zama. Haleluya. Ijambo rya mbere rizaguheza ubushizi bw'Imana. Namukiriza mwene wanyu aho ngaho mubwire ngo iyo matanye nayo iguheza ubushizi bw'Imana. Icyo ni cyambe. Icyakabi ikumara mu bwoba. Tizikorana n'abanyabwoba, tizashimira abanyabwoba. Niguheza ubushizi bw'Imana igakura mu bwoba, ntacu utazakora. Isi zabona aho ugarukira, ariko Isiraheli yakuhamagaye izakomeza gukora igitangaza. Ikindi cya gatatu izikora ni muzamura ibiganza, iziguheza ijambo ujana mu bantu. Vuga ijambo rimwe amashi, vuga ijambo vuga ijambo rimwe ubuzima bwacu. Haleluya. Imana igushyira mu bushizi bw'amanga, ikumare mu bwoba, iguheze ijambo. Iguheze iki ijambo likangata ndela banda sokengela itata. Iyo yaguhaye ijambo ari mu ijoro rivuga ari kumvikana, habe n'abantu nubwo bakwimira uzurivuga. Kipofu mmoja jina lake Bartimayo, siku moja alikuwa ameketi kando ya njia. Kipofu mmoja jina lake Bartimayo, siku moja alikuwa ameketi kando ya njia. Amba msaada kwa wapitao njia hiyo. Amba msaada kwa wapitao njia hiyo. Sikia, alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. Alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. Kapaza sauti kwa nguvu akisema, mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Zamuri bikaza. Haleluya. Haleluya. Alisikia
alisikia ya kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. kapanza we kapanza 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 we kapanza 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 we Kapanza, zamuri zamuri ibikasa bya haleluya haleluya, zama ya ya. imbere hariho abandi abamenyereye imvugo ya Yesu ariko ntibari bazi imikorere ya Yesu. Tikipe pase hari abantu bamenyera itorero ariko ntibazi imikorere y'itorero. Bari bamenyereye imvugo yande ya Yesu ariko batazi imikorere ya Yesu. Sukuma alisikia Kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. alisikia we Kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. kapanza we Kapanza, kapanza 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 kapanza, kapanza. hey irashimana kapasite yabigishwa baramucecekesha ntiwemera abantu bagukuramo komatana n'Imana barahari kandi nabo baravutse wakosana bakubwira ngo ibigi bingu nibyo barokore yewe aho twebwe bitugejeje turahazi naho yadukuye no hawe ijambo kuba ngo mbagarara n'amahirwa kumenya niko ninasema mpaka saa hii mchungaji mubarikiwe sana ngo arangize ngo asavuga rimwe gusa iyo yaguhaye ijambo ntawuzi kwitanga ngo ahitamagara atatuwoni ndatini Bartimayo nawe aracyari mu rutonde rwa bene Ibrahimu nimumubwire ngo ase ndatangaje uyu mugoroba nta jambo wari wahabwa ariko ijuru niri gusingiriza ijambo ndahanuye hakika ya Mungu ndahanuye uyu mugoroba ijuru riri gusingiriza ijambo alisikia kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. alisikia Kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. alisikia Kelele za watu wengi mno, akaambiwa kwamba ni Yesu anapita. Kapaza sauti we kwa nguvu sana akisema mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Mwana wa Daudi Yesu ni rehemu. Imbaraga ziri aha hantu uyu mugoroba ndakurahiri twahawe ijambo ryo kwigishwa kugira ngo tumenye kugira ngo tuzabantu bakomeye. Imana yambwiye ngo gakondo yawe iri Heburoni kugira ngo yigeraho omatana ni Imana ikomeze yigumemo yikoreremo yisengeremo. Vuga ngo haleluya Haleluya. isalenga ina la sitandela nitonde vangia sika ode liza la bana parte li voici messication de passe carti la forme isakosikisi ganula nani twe Mungu ganula Mungu ganula nani twe Mungu Yesu we ayi atisha ikomesi jipe moyo muzee anakuita ndatangaje uyu munsi wa none wari umaze iminsi udahamagara ariko hari ahantu ijuru rigiye gutunga baguhamagara. Nimuhaguruke dutange haleluya, nimuhaguruke dutange haleluya ababishoboye. Haleluya haleluya. Alisikia kelele za watu akaambiwa alisikia we akaambiwa kapaza sauti we kwa nguvu sana akisema mwana wa Daudi Yesu ni rehemu we. Aiwe mwana wa Daudi Yesu ni rehemu we.
Ai mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu we. Neno la Bwana ela sengele kwa Imana mashimeshi. Mapambano ni mamoja, lakini kupata urithi ni kingine. Hariho processes, hariho ikitonderwa, kuna kanuni, hari ibisabwa kugira ngo winjire muri gakondo yawe. Ngiye kuvuga ibindi bintu bibiri nimuzumva. Icyambere kandi uko ndanarangije turangiza tube nkabaririmba maze umwanya mwicaye, hanyuma tuze guhamagara umushumba yongera dusengere. Icyambere nuko utagomba gusubiza amaso inyuma, usirudishe macho nyuma. Icyakabiri ntiwinjire mu mibari yo gutsindwa, usingie katika hesabu ya kushindwa. Dusubiza amaso inyuma, ntiwinjire no mu mibari yo gutsindwa. Hari aravuga ngo muri jewe hakomokamo benshi, naje ngomba kubona umugabane. Ndagira ngo kubwire ngo wewe nduratunga imodoka, wewe nduratunga niso, wewe ndurakora n'ubukwe, ariko haracyari ikintu kimwe, niwo matana n'Imana ifite byose. Natwe yaratwubakiye, uko yatwubakiye nawe izakubakira. Natwe yatugiriye neza, uko yagiriye abandi neza nawe izakugira neza. Mwumvise umushumba avuze ubuhamya, aravuga ngo bamubwirije n'abakobwa babiri kugeza uyu munsi wa none ntabazi, nawe ndi baravugana. Reka nkubwire, agakiza ni kimwe, no kugagumamo ni kindi, no kugakoreramo ni kindi. Reka nkubwire, turi mu rugamba rwo kugira ngo dusubire inyuma, turi mu rugamba rwo kugira ngo dukomeze kuzageza impanda y'Imana izavuga no kuri kose ko mwisho. Hanyuma Imana ikatugirira neza. Ngayandi matangazo gakondo kuyihabwa, ababyeyi babayiguha, igihugu kikakiguha, kikaguha gakondo. Hanyuma n'imirimo ukora yawe ishobora kuguha gakondo, ariko gakondo wahawe n'Imana. Nije wa wundi mufate microphone turimbe iyo ndirimbo. Imana ihe umugisha Ben yakora Imana. Mwiririmbe uko ndashoshe nta bundi butumwa. Tugiye kuririmba badusengere kuri iryo jambo. Mutabuke turi Yesu arakora, Yesu arakora, ukuri arakora, uzakuka we, Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, ukuri arakora, arasubirwa, Yesu arakora, Imana ishimwe yaragwiriye, inyoni y'isararose mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Wibaza we ukunda kurusha umuntu, ayiwe magatuma zimbere, wibaza we ukunda kurusha umuntu, bigatuma we yo ai mongeru, ai guinguru mugisha, sakuawe umugisha, mongeru mugisha, guindure. Yes arakora, hallelujah. Nukuri we, nukuri arakora, nukutara subizwa yo. Ai mutima n'umukozi w'umuhanga, umukozi w'umuhanga.
w'umuhanga ayi baba we arakora n'umukozi w'umuhanga ayi arakora n'umukozi w'umuhanga ayi umuhanga Yesu arakora wino ana ujua kuambatana nao kuambatana nao amana wote Gwilo. Hallelujah. Isa la tanala banda. Gwilo. Yago. Yeah. Gwilo. Ai baba we iwawe mana Gwilo. Ilala sanga. Gwilo. Yeah. Gwilo. Nimuzamuri ibiganza ntimwicare bagiye kudusengera. Amen. Amina. Simbakaze ngo ni nabi. Oya hari ikintu ushaka kubabwira cyiza cyane. Nimba umaze iminsi hari ibintu wawumva warumatanye nabyo bikagusubiza inyuma, nta rindi tangazo n'ukuri nabazane i Heburoni haracyari gakondo yawe wamatana n'Imana. Hahandi warugeze mureke kubyigana podium nini hahandi warugeze gahe
Yaga yaga. Yaga yaga. Yaga yaga yaga. Yaga yaga yaga. Gwino gwino. Yaga yaga. Gwino. Oh, Pastor Line. Mumanuke. Oya. Iturarangiza. Iturarangiza. Ikira cyarimo cyose. Okay, amakuru nayo. Yaburona hariyo gakondo yawe. Ariyo gakondo yawe. Omatana niki? Omatana n'Imana. Ijambo ni Ariyo gakondo yawe.